Babelo ingcwele siyabonga ngosekuseni egameni likaJesu Kristu. Sibonga imandla yakho impela, sibonga uthando lwakho Nkosi olukhulu kangaka lolumangalisayo. Oluthuma ubukhosi babe sekunika lona lokufanele wena wethu alusimangalisako. Ngalolu thando impela lukhulu kangaka sithi bayethe, bayethe, bayethe. Amen. Cela khuluma kafishane bazalwane, sifunze kuJohn 13, sibuke kancane nje indzaba kaJesu sekageza abafundi bakhe tinyawo. Amen. Cela sivule khona. Yes. Angifunzelele sekatholile lo verse, acela lapha verse 3. Verse 3. John 13, verse 3. Jesu athi ukuthi uyise abesamnikile konke etandleni takhe. Abesanikele konke etandleni takhe, nekuthi abephuma kuNkulunkulu futhi aya kuNkulunkulu. Wasukuma etafuleni wakhumula ingubo yakhe, wabopha ithawula elikhalweni lwakhe, wathela emanti emgezelweni, waqala ukugeza tinyawo ebafundi bakhe, watesula ngelithawula labe livunule elikhalweni. Yes. Uyathi bazalwane aseme lapha sibambe lapha. Jesu wenda lenye inkonzo. Misaye kuthiwa nyalo sekutrina. Trinidad. Yes, Trinidad, yes. Kulo the next 3 days is the critical days. Kulolu hambo lwethu lolu lesilibukile lwaJesu leliyemncane lezweni bazalwane. Sekwenteka letinye tintfo, sekuntshintsha tintfo, kuntshintsha emagiya, Jesu sowenta tintfo, so uyabona sowufaka umfutho wekugcina. Amen. Upita abafundi bakhe lithi tewusitela afunze khona lamnyana lithi wasukuma wathatha lithawula walibophela ikhalo lakhe wathela emanti wendelami yeJesu lokho kingoba ngiyathi uyathi lapha uma ufunza Exodus 5 sitochubeka nalendzaba yethu. Exodus 3 njalo verse 5. uNkulunkulu wathi Yes. ungasasonzeli. Nkulunkulu khuluma naMose, Mose ungasasonzeli kulendzawo. Ungumlilo uyavutha. Qhubeka. Khumula tincabule takho yebe naMose lendzawo lotawusayihamba idzinga bantfu betinyawo letinjani na ledzinga ukuthi basuse lokutsite. Amen. Yes, licedzele. Ngoba lendzawo nome kuyo ingumhlabathi longcwele. Ngoba lendzawo uyathi uNkulunkulu kwangathi naye kukhona leka kwendako yeMose ngifuna ume kulendzawo ngetinyawo takho tisuse letincabulo because khona umlilo lemfuna uthole kuletinyawo takho. Why tinyawo? Kwangathi Jesu uthi makathatha lo mgezelo athela lawo manti bazalwane ayinje uyageza uthi I need to anoint you. I need to anoint your feet. Yini sizathu yeyi wena Mose kwangathi naNkulunkulu naye uthi I'm anointing you ngoba letinyawo leti ngitolota uhamba ngato. Sithi le lokukholwa bazalwane kuyindlela lesimikisa ezulwini, lendlela lesihamba ngayo bazalwane. Uthi te imncinywana incane inemayi nemawa ngalapha nangalapha labahamba ngayo lendlela kufuna babe njani, babe netinyawo leti anointed, babe netinyawo leti
letibanjwe lizulu letigqotshwe lizulu kwangathi Jesu soyabagqoba nabafunzi bakhe uthi mina sengidawuthathwa ngoba lapha ngetulu loJohn 13 lithi Jesu sekade kuthi isikhathi sakhe sesifikile sekuthasale ayakubambe wase uthatha lelithawu amen. Uthi-ke laba abatawusala la ngemuva kufuna bahambe indlela ikhona each individual yabo kumele bahambe indlela ngabo kufuna ngiba-anointe bonke ngende njani ba-anointe bonke ngoba umtimba baza niyathi ngesidokotela bathi umtimba ubulawa tenyawo kusho ukuthi kukhona loku-wrong la kunama-internal organs zakho kufuna ugijima uyochecka sase nimcheckele nithi it's not just the tinyawo titodva tiguli tinyawo nje tiguli ndzawo kukhona lokugulako somewhere emtimbeni wakho uthi-ke Jesu ngento enjani na asengi-anointe labafunzi bami yini yeJesu kungoba ngiyathi kwekuthi nikhona indlela lekufuna nihambe njengaMose kunendlela leya eKhenani lesuke eGibhitha lekumele uyihambe yeMose manje asesidile naletinyawo amen kanjalo na Jesu wathi neke ngize ngibashiye ngingadili netinyawo tabo nginga-anointi tinyawo tabo Mose ngifuna ukuthi letinyawo takho tibe anointed kule holy ground khona le ngifuna ukuthi uthole ligqobo lokuhamba uthole emandla ukuhamba kumele angene la itinyaweni takho na Jesu usho njalo uthi I must anoint my people kuze ukuthi bente njani batokhona kuhamba lendlela lemnyenywana lemagelegele lemakhelekele lengumkhondvwana lenjani ayisibanti lengasibanti leti gotsi leya etihosheni leya emifuleni kuze kusemandi bangathi ukhukhuleka uyathi umuntu makafika kujuta uwasonke manje kuze ningatushelela njengoba bafundzele nje mhlanje kushelela kuze ningatushelela ngoba le ndlela lena ifuna kuhanjwa bantu tinyawo tabo leti anointed ngoba le anointing iletha letinyawo ukuthi tibe strong kula makhelekele endlela lesitayihamba kuleti uhosha kuleti gotsi lesitati khupha kuleti intsaba lebhele sitikhuphula siyawuba sinenhlanhla uma sikusihamba emathafeni kodwa kungathi kutaba sikhashana mbamba the long journey ihamba lapha kwenyukela khona ihamba lapha kunemakhelekele khona ihamba lapha kuti gotsi khona athi David noma ngihamba esigotsini samthunzi okufa amen yini tinyawo anointed tende njani tinyawo digqotshiwe uthi Jesu bangitigcobe amen uthi Jesu ninesendawusala nibange mahlahlandlela ngenilenta uhambisa livangele emhlabeni ngako letinyawo tenu kufuna ngibe something good amen uthini Isaiah sifunza Isaiah 52:7 ndosheshe ngihlale phansi yathela ngamandla umphefumulo wami yathela ngamandla hawu uhlabela njani emhlabeleli umphefumulo uyanyathela suggest that we anoint his feet Isaiah 52:7 funza maye dinhle etithabeni tinyawo talabo labashumayela indzaba maye dinhle ngihlale ngithi mfundisi wami mina kube senda le message yanikwa Isaiah le message kwathiwa imemetele Isaiah le message kuthi maye dinhle tinyawo talabo labamemetela ini tinyawo tingayimemetela njani ngoba ngumlomo Isaiah usho lani uthi tinyawo ngabe le message uthi ngive kahle le message ngimisho lokulenikwe kona uthi tiwe angithiwe tinyawo tiyamemetela
Mina bengathi ngosasume kancane ngicela ufike ngitshele abantu ukuthi umlomo umlomo lome hayi tinyawo. Ingakho Jesu entanjani aqonze tinyaweni uthi ngathuma Isaiah uthi akamemedele uthi dinhle tinyawo ngoba le ndlela idzinga tinyawo. Amen. Idzinga yini? Tinyawo. Anointed feet. Kuze tingatushelela tingatukuwa. Ngithi temine sikhule sijuthana umuntu kwafuna ushayela phethe inyaweni umjuthela phethe inyaweni tishelele letinyawo awe uwasiwonke kepha neke niseniwe ngoba your feet are beautiful, they are anointed. I must anoint them their feet before I leave. Amen. I must do what? I must anoint. Kuze bangatukuwa. Kuze bangatu kuze bangatukuwa. When the enemy comes in like a flood, tikhukhula negative yini na uyabona uma usima lapha kulomfula udzinga tinyawo tekusima. Tikhukhuleni udzinga ini na tinyawo tekusima. Amen. Amen. The 3 Hebrew boys bahamba lapha emlilweni babona yini nenihamba njani tinyawo tenu tinjani yini tingashi tingoba ti anointed. Amen. Wathi Jesu kwabageza tinyawo and anoint them. It's Deuteronomy 11. Sengihlala phansi. Deuteronomy 11 verse 24. Tinyawo. Uyathi kusazidla ngalenza nzaba yetinyawo leti anointed mfundisi. Ingqondo yami ingibisele emuva kuPetrus leli qhawe leMathiya lena lesifunza ngayo lekuthiwa yaya lapha eNorthern Ireland yefika khona mfundisi kuthiwa kwakune madimoni bekunani Abadimoni. bantu bakhona bebangathakathi ngema strongholds ebuthakathi. Funza verse. Yonke indzawo lapho niyawunyathela khona iyawuba ngoba yayi kuhamba lendlela yekukholwa ithi kasihambe ithi kasende njani. Uyathi ngibusisekile umfundisi ngithanda sanika le example yalo make lekahamba waya kupha emaphandleni waya ushumayela livangeli kwathatha kuhambe wathatha sende njani ngakho letinyawo kumele tigezwe kumele ti-anointwe tigotshwe. Anointing from Christ himself tamenda wasima noma simo sasimbisimbi kangaka angenalutho kodwa waphumelela ngoba tinyawo takhe tati anointed. Uthi-ke lo mbhali yonke indzawo lapho niyathela khona niyabe leyo ndzawo leyo senidlile iyabe seyingeyeni. Amen. Athi Jesu batawanqoba uyathi Petrus what did Jesus, these feet are anointed. And strongholds ase-Northern Ireland must bow. Amen. Waba nemandla lapho labaningi babaleka khona yena wangena wathi ngiyangena ngiyawulishumayela livangeli la Kristu lophilayo yini ngoba tinyawo takhe watinikele enkosini. Anoint my feet, oh Lord. It's my prayer this morning. Uze uthi Nkosi ngihambe lendlela lemangelenkele lencinywana ayisibanti imncinywana ayisi attractive inema challenges akhona iyenyukela iyehlela iyikolele etigodzini temthunti wekufa uyawuphuma njani na. What about my feet, oh God? Are they anointed? Anoint them, Father. Namhla entsambama sizabe sigeza tinyawo sithi Nkosi anoint our feet. Jesus. Critical 3 days. Sitangena uthi lo mbhali sitase singena 50
days of celebrating inakunjana Easter kodwa lo 3 days lona ufuna simbuke bazalwane kwangathi sonke besingathatha fasting kulo 3 days mina ngiya-challenge mzalwane ngoba so critical lo 3 days lona Jesus uyawungena sheqa ekuhluphekeni lokukhulu ahluphekela mina my feet oh Lord because these feet udibitele umsebenzi lomkhulu mbose khula timpatsa takho ume ngetinyawo takho kulendzawo longena kuyo iholi idzinga tinyawo ayidzingi kusekelwa kulokusekeleni i-anointing from above ithathe yeMose wathi Jesu ithatheni bafunzi bami ngoba mkhulu umhlaba lapha nginiphuma khona. Amen. Praise God.